isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan adayan ti Rosario La Union. Ngem sakbay na, kayat kumanpay nga ibaga nga agmay-may salaang to YouTube channel tayo. Daytoy laang Miss F Drama. Awanen sa balipay. Pakicheck tayo kung makakabsat no legit matlaang ti intay pagdangdangagan. At damat ngaminan dagiti mangiriri-upload ka dagiti drama tayo. Ket pagyamanan mi dagiti kakabsat anang ibaga may papan iti daytoy abanag. Intay nga rudan sublian ti surat ni pagayam tayo adayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan adayan. Naawi sakmat a nagsurat takayat kumat adanggan tipan nakaidrama to'y kapadasak iti biag. Katsapay kuma tama pagasatan met a mapili to'y surat ko. Nakurapay lang ti pamilya a nagtaudak. Malaksid iti dayta, high school laang tinalpas ko. Diyakon nagtuloy a nag-eskwela, gaputakinay kayat kon tinakitagtagad. Agingga ang nagtrabaho ak iti may sa apanganan iti mismo nga ili ti Rosario. Kat ditoy ang nagamamu kami kani Miguel. 5 abulan met ang nagaram sakbay nga inaklon ko ti ayat na. Agtrab-trabaho daytoy iti may sa akumpanya ti soft drinks iti mismo matlaang a lugar mi. Rugyak man ti agsalaysay makatawan ti napalabas manipod nag-live-in kamin kani Miguel. Kastoy man dagiti pasamak. Hoy Miguel, bumangon ka ditan, aldawan. Anya to orasan na ya? Alas 7 bumangon ka ditan, tadi ka maladaw iti trabaho. Jak sumura kita dayan. Anya, sayang mo't ati maaldawam ita. Sapay nagadun ti absent mo. Anyan tulaangan nga iti masweldom no kastalaan. Masaduta nga ron. Amumata na puyata anapan nakipirya iti rabi. Amumot nga min nga adda trabahom ita. Ang nagrabrabi kayo kit din iti piryaan. Sana bali tanangabak kami may. Gaputa nangabak kayon. Di ka mo't agtrabahon kasta ka di. Masaduta nga ron pa nagtrabaho bakit? Mala. Sumra kakit din iti trabaho. Panawan naklata dito yan. Ituloy ko pa iti maturog. Apay akas ta tila nga masimmang put Miguel. Nakamisuhot ka mo. Dandani saan na may drawing tarupang. Di ako man katawa na kasta. Tabad tripa kitang haltaw. Naya pa yan. Anya nga minayati nakapadtripam. Nagkadak iti trabaho. Anya? Awan lang nga rudin na sweldo. Inikatakpay. Ay, salbag kini. Daytan ti ibagbagak idikin ka, Miguel. Sinayang mo tinapinta sa trabaho. Adun tumot ngamin ti absent mo, ngam ti pa nagtrabaho. Gusto na, di na konsermunan. Di mo karkaruan ti mang bad trip kanya. Tamang ano si Kape ti pagdasalan ti pungtot ko. Di ka di mangyawid iti si daan nyo? Ay, adapay ayan na bati, friend. Adapay, friend. Mangalakan. Iti kasta, uray di kan agluto iton sumangpet ka. Nan, mangalak man ngagpaiso. Ang mga saan man na nagluto ni Miguel. Sigurado, urayan naman ng tisang pit ko. Wan rabi imot tan.
Awanan ti umaymangan iti kastoy nga oras. Adupay mat tinabati. Iso nga i-take out tandag ito friend. Wala, sayang mo't nga agpayso, friend. Mapana kon Miguel, si kapay laang ti makaamo dito'y balaywan. Mangibati ka man iti kwartak dayan. Pangan anwa mi ti kwarta. Basta mangtid kay ti kwarta. Nagatupay lang nga sa dita. Awan pa'y maitid ko tadyak pa'y mo't nagsweldo. Pang-allowance talaang tinabati, aging gainton agsweldoak. Kitkisayang pay lang ati ko nam apang allowance ta. Anya? Ang Miguel, Imposible mga awang kwartam. Di ka kadagim imot. Tasan anang saya ti kasta ugali. awan nga rod. Talagang apaghusto laang nga allowance ta iti makalawas tiggem ko. Oho, diyan mamadi. Ala, ikan nakid din. Di imutan, tamangan numakabil ka. Miguel! Alala, itid mo kid din titaw dawatag. Anta ka din sangput mo masinadayan. Imbag lang kumapulutanan may katagid di barkadak. Awan, naibus nga mintila ko mi. Iso nga awan inyawid ko. Anya? Kasano kami nga rod mo ten kadagid di barkadak noong pulutanan na eh. Unay kamutan, Miguel. Imbis nga agsapol ka kumamot iti panggadam. Tapno matulungan nak. Saan? Tadagitakit din babarkadam ti pangpangrunam. At tay taka man ako nakadayan. Di nakman mandaran ng kasta. Narigat nga rin tagsapol iti trabaho ito. Ay nalakalaang ti agsapol. No talagang interesado ka, Miguel. Taytan tumot nga min agin inumlatan iti arakter aramidam. Tunggal sumangputak na barbartek ka. Ay, huna yun aya. Asdan, tumal na ka nito. Amok ter aramida. Eso di nakpagpagana. Amangan makabil ka pa eh. Miss, manuamin ti bayada. Miss, Anya day chay manong. ay sus. Nao nagsagit iti ibang panunutom ah. Manuamin ti bayada ko na kading. Nakatata yung tumot ngamin ti nakaiturungan ti matang mo. Di ka kaniyag darag. Ay-ayatin na kaday jay. 370 amin ti bayada manong. Okay. At itibayad ko, ha? Ayun gaya. Mapaling ka di amamon, ti matay tayo nakan mo, hating ko. Siyak ni Dayan, manong. Siyak mo ti Patrick. Di mo ka di una itiag pampanunod, hating ko. Makadadahil ngamin ka no iti salon at di ka na kayo na panagpampanunod. Ato iti suklim, manong. Ha? Saan? Kukuha mong ti sukli, ading. Anya? Kukuha mong ti sukli, kunak. Ay, saan manong? Basit laang ti binayadam. Kat sa nga ribot inted mo, nakababain mo ta? Okay lang, ading ko. Tinapatig. Nakatulong nga. Anya? Sige ha. Enton maminsan tumanay. Nice meeting you, Dayan. Nagatumad ka yan ti kwartam dayan. Talaga nga imutan na ka. Pangaasim, di mo alaan day ta akwarta, Miguel. Igatang ko day ta kadagiti masapsapol dito'y balay. Oray saan ka na gumatang iti masapsapol ta? Tinapatag. At igatang ko itinumag. Anya? Ang kiyaman ka ginti ha. Tasan ka kinabil ka po iti panagulpod mo kanya. Anya ka mutan, Miguel? Awan ka din tinasaya at nga ramidam, ha? Talaga ka di aday talaangan agin inom iti arak ti into naram? Awan ka din pa nagbalbaliw mo? Tumal na ka man dayan. Di inak manan sermonan kasta. Umangan mo tiyak makapagtapal kat makabil ka na eh. Hi, Dayan. Hello, Manong. Umunig kayo, Imbag man ta nakadagas ka manen? Indanon ko talaga tibisin ko dito eh. Tapos makita ka lang nga, ading ko.
Anya? Kumusta kang? Okay lang, mat Manong. Okay lang ko nun. Ang makita ka dagiti matamti kinalitay mo. Anya? Saan ka laing gaya mabulero, Manong? Mamadto ka pa'y. Ah. Ang wala ang mata dyan, ko. Tapno umisem ka. Kat agparang man ti may sana pintas sa kalid mo. Talaga asi ka, Manong Patrick. Anya kit diti order mo, iti kasta maisagana kon. May saman apulpog. Kan may sa pinakbet ating. Okay. Mabit lang nga rod, Manong. Mabaling ka ting awisan ka mapanagpasya rin ton madamdama. Kasano ko maamapantag pa siya, kat adapay mo trabaho, Manong. Ay kat urahin ka. Aging kaamalpas ti trabaho. Anya? Di kat mataktak kamutan iti trabaho, Manong. Okay lang. Basta si ka. Ah? Okay, sikat makaam mo, Manong Patrick. Panagkunak, agayat kun kaday dyan a Patrick, friend. Anya? Talaga si Kanoy Mia. Tila madmadlaw mo. Ay sus, pudno ti ibagbagak, friend. Uray kitaam, agaram to kun ka ni Manong Patrick. Anya? Ang sorry na lang. Ngamin, adamot ng migilito ni Dayan. Ang nasyak ti arman na. Sungbatak adagos, friend. Nga oray, inauna, ngam itisika, friend. No siyak, awan parikot iti tawan. Tinapatag, agin inayat kayo. Kan maysa, madlaw anasingpet. Saan lang nga dayta? Kasla nagagatpay. Kan oray no lumakayan, adamat itsura na anya. Bayam, taibagak to kenkwana, asika ti armun na, friend. Anya? Uy, joke lang. Sikamat. Di mo amo ti mangaw, friend. Kasano, kasla seryoso kamot iti ibagbagam. Ah? Sikamat. Kasla di ka pailang nairuam kanyak. Ang puwera angaw. Talaga na taurmot kat na dyan, Patrick. Saan ka di? Owen, saan ang mailibak dayta? Nagugwapo ka no ngamin kat dagiti taga-benggit. Igurot ngamin ni Manong Patrick. Agdil-deliver ka no itinatang ije ordaneta. Oh, diba? Driver, sweet lover. May boyfriend ka na, may kuya na, may tatay ka pa. Ano niya? Gusto kati ko nakakasapulam ti kasarsarita dayan. Manong Patrick. Yaklaim pagarop. Akas tagayam der aramidan ti karelasyon mo kaninga. Diyak mo, Manong. Kila at matlatan na nagbaliw ni Miguel. San mo ta sigura kas jay? Manotoon niyo matan ngay. Nag-live-in. Nasurok mo ta na may sa atawan, Manong. Nabiit kayo pa'y gayam no kasta. Pasensya kan No si kaamot ti pangibagbaga akadagitoy, Manong Patrick. Awan na nyaman na dayan. Hustong kiti tama iruwar mo ti sakit a marikriknam. Narigat ngamin na impenem ti sakit di tabarukong mo. Si ka ngay, Manong Patrick. Sa dino mo tiyayan ti pamilyam. Baruak pa'y lang ating ko. At dapat iti nagbali na live-in partner ko. Pinanawan na. Kaputa, nakapiro kiti baknang. Siga, di na kano kaya tigas kanya kamanaron lang. At manipon nagsina kami. Diyak matan nagayat pa iti sa bani. Isong aging kay taget, baruak pa'y. Kasta gayam, Manong. Buwan ading. Among ka di. Manipod nakita ka. Kan namamo ka. Kat nakalaglagan mo't santiri kanakan ka. Ha? Diyak mo siguro pakabasulan no ibagak nga ayatin ka, dayan. Anya?
Pasensya ka na. Noon ay bagak ti kastoy. Diyak amin malapdan ti rikinak. Kan maysa, isunod ti pudno marikrikinak. Agayata ka talaga ken kadayan. Manong Patrick. Awan mo't kiti panggap ko ang mga agaw ken ka ni Miguel. Tinapateng, naibagak ti pudno marikrikinak ken ka. Ang pingita ka lang sumang paten. Rabi na! Kuha ngamin, Miguel. Timulong akpay ngamin na naglinis sa pwesto. Sigurado ka? Ha? Di na kululburan eh. Mamakla nga gululbod ka. Makabil kan atalang. Awan mo't panggapwak nga agulbon no bilang. Sika ngay, kita man tay tsuram. Ay, po. Nabarbartek ka manun, Miguel. Ha? Kanya kumain, ulang parte ka. Ano problema? Ha? Ay, unay kamutan, Miguel. Tabis-bisinak. Anta ka din nyawid mo, masida. Awan, naibus tila ko mi. Iso nga awan inyawid ko. Basta. Awan na ima sa sidantay ta. Awan na, tawan nga rod na yawid ko. Mangkita kan, iti mabalin mo nga iluto dita. Anya? Numabisin ka, adamot dagiti dilata dita ang mabalin mo nga iluto. Timun urayin asyak pailaeng ti agluto iti kanam. Nabambanugak, kaya't kumutan ti agina na. Sikat-ikat ko ang luto di kanak dayan. Manipod ita, di mo namnamaan nga ilutuan kapay. Anya? Nalawag mo't siguro tinangig mo, Miguel. Ikanak lang arudan iti gatang ko iti na masasidag. Ha! No dumawat ka, kasla da impadulin mo kanyak? Na, nagatupelasaw. Mangdagagit din. Awan maitid ko, taawan mo't kwartak. Imot! Imot ni imot. Basta awan maitid ko, taawan mo't at talaga ti kwartak. Makauma ti kasta nga ugalim. Dita ka man lang eh. Oy! Ten! Di na panawan dito! Exobliga dito! Nalabas matan ti panagsasao ni Miguel ken kadayan. Mangmangeg me ti panang bugbog kaw na ken ka. Uwan nga rod, Auntie Josefa. Nakababain pa'y kitin ka na kayo. Imbag man tamaan anusam tikas ka ni Miguel. Awan lang arudan trabaho na, naglaing pa'y nga uminom iti arak. Auntie. Diyak ko makayat ti makibiyang. Ang makitkitak nga mintirigat mo ang makidandan na kenkwana. Kinapod nun, Auntie. Maumuma akmatan ni tikas chay nga ugali na. Ay, wala. Asino nga'y matitao asaan amauma iti kasta nga ugali. Naanos ka kit dia, tasaan mo pa'y laang nga pinanawan. No siyak laang ti kasta ti kadandanana. Ay sos, nabayagan a pinanawa. Ay na, agpanunot kan balasang ko. Sayang ti kinapintas mo. Panawam kit din dayjay a Miguel, barang iso ti pagnakman na. Konsumisyon tumatlaang ti ipapaay na ken kadayjay a lalaki. Sinaamkit din, tamakita man ti karkarit na. Agyaman nak, tapinatgam tikid daw kung agpasyar tamanan ita, dayan. Kunaklaki din, no di kan maawis. Awan mo't ti madi arasuan, tapno jakpat gantikid daw mo, Manong Patrick. Pasensya ka na. Mo ibagak manin dahi tigeng ka. Diyak kami makaturturaw. Gapoy ti kapapanunot ko ken ka. Ha? Dayan. Agayat ako na ken ka. Manong Patrick. Nuaklunan na. Iawid ka ni Jelo Carme. Katagkalay sa atan. Ikarek. Di kan to agriga tititanak. Siyak ti mangget para iti buklan tanto a pamilya. Manong Patrick. Diyak matilas to. Ngam adan bukod ko abalay. Adan batin urnong ko. Iso anak kasagana ako ng mga asawa. Di kan to paldahangan, dayan. Ikarik daytaken ka.
Amay nga adaywan gantal talikodan na matlatan na yan. Masudag ka dito eh. Sanguhan nak. Nabartag ka, Miguel. Maturugtan. Sa anak ka nabartek. Nakainom labas dit. Nabambanugak. Maturugtan. Dinak arakupon, Miguel. Nagputod. Ibatanak. Nabanugak ka nagapoy ti trabaho. Uy. Hindi na man paidaman. Hakas to din. Magkabil ka na eh. Di ka di makaaw-awat, Miguel. Nabambanugak ko naklang aro din. Mailiwak nga ron man. Isang umay ka man. Di mo man ipapilit ikayat mo. Anay ko. Abay, nagkabil ka may. Ayop ka. Agin, di ka may lang. Amok to malang kayat mo. Pakipok may lang mo. Pweh! Hapi nga di ka nagluto ti pamigatan ta. Agluto ka mo tin, ah. Anya? Apay, di ka mamigataya. Sakbay mapan kang trabaho. Mga anak to ni Jeff Pwesto. Okay, kasanok nga rodin nga. Ay kat, adan tumutkin kan, ah. Agluto kan iti kanam. San ka mo tin nga ubing ang masapol nga ilutuan? Ay. Saya atam man ti sumumbat. Ang mga nunyak makapagtapal ka, makahabil ka manan eh. Sige, kabilan nak, Miguel. Kabilan nak, tagsinatan. Anya? Nalawag mo't siguro tinanggag mo, Miguel. Talaga apanawan kan no kabilan nak pa'y maminsan. Nakarit ka na. Abay, sino ti karakarit mo, ha? At dalalakim kasta ka di. Awan! Nga maum-uma akon iti danam. Na uma akon iti kasta nga ugalim, Miguel. Anya? Awan lang nga rodin panggadam. Naglaing kapay nga uminom kan dumawat iti kwarta kanyak. Igat-gatang mula ang iti arak ti pagbambanugak a kwarta. Pasig atuo kan konsumisyon ti inpalak ammo kanyak manipod na ganata. Dayan. Imbag pa'y dagiti babarkadam. Tamaigatangam iti naiimas a pulutanan da. Ngem siyak ngay. Dinak pa'y mailutuan iti uray dilatalaan ko ma. Nabayagan nga agan ano sakit idanam. Siyak ti agluto iti kanam. Siyak ti aglaba ka dagiti murang mo. Siyak amin ti mangyawat iti kasapulam. Maka Anya? kinapod no na. Nabayagan akayat ko ti makisinakin ka. Ngamin, awanan ti ayat ang mariknakin ka. Pamarang lagayam amin ngayong pagpakitam iti kanyak. Kunak no nasingpat ka. Iso ngay manugot ka makidanagan ka. Ngam gapo ka dagiti nararamid mo. Namimpinsan matan na napukaw ti panagayat kuken ka. Ne, anya ti kaya sa wanda ito dayan. Apay na kita nagdatakal abag ngawit mo. Pumanaw akon, Miguel. Anya? Saan dayan? Di mo kumamataramidan ti kastoy kanyak. Pangasim, pagsaritaan ta kumapay da ito eh. Awanan ti rumbang nga pagsaritaan tapay, Miguel. Pasensya kan. Ngem waswasan tan ti anyaman a relasyon iti nagbaitan ta. Sorry dayan. Amumat ngay atin ka unay-una eh. Ubaw day ta panagayat, Miguel. Tsak pulos na rik na day ta. Ayat nga ibagbagam. Ikarik, nagpalpaliw akon. Basta di kan pumanaw. Tungpalan, kan aramida kami na kayat mo dayan. Naladawan ti amin. Nakapanggadang akon. Makisina akon ken ka. Dayan, agsapol ako niti trabaho. Nakasagana kagbalbaliw para kin ka. Basta di naklakit ti panawan. Pangasim dayan, ikanakpay ko may tigundawi ngagbalbaliw. Namin adun nga imbagam day ta kanyak. Ngam ti mo mat maramin. Adayon na patpatig dagiti babarkadam ngam iti siyak. Iso pasensya ka na talaga. Ngam saan kan nga ay ayatan, Miguel. Ay na, kastam kadilatan, Miguel. Day talaagan arak ti sangsangwam. Kawalan, Auntie Josefa.
Pinanawan nakon ni Dayan. Ay katrumbang nalaang mat ka tinaramid na. Ngamin, saan mat anasaya at aramidam kan kwa na. Tanti. No kumata nagsingsingpet ka ini, saan nakakumamat a pinanawan ni Dayan? Nagbasol ko tayo amin, tanti. Naman, basol ko. Nuwaba pinanawan nak ni Dayan. Itak lang, anamiris, nagitipid doon. Inaramid ko. Nakaamiriskan ko na. Angam agin inom ka matlat na. Amumat aday tati saan akayat ni Dayan. Nabartag ka lang arudan nga agawid. Pagsasawang pa iti agkakasakit. Anya ngay ita. Pinanawan na kalakit nga rudan. Tante. Uray asino mat a babae. No kanayon mo abugkawan. Masaktan matirik nana. Nang runa kat isumat biman ti agtrab-trabaho para kada kayo. Uray kunam anak ka-amiriskan. Naladawan ti amin. Pinanawan na kan ni Dayan Barok. Kastagayam tirik na ti maikalaysa. Awan umasping iti kinaragsak na. Huwag nga ron. Agpadata na ragsak na yan. Kat ulitag manan ha. Ulitag manan nga ibaga. Alikan to pulos paldaangan. Sika, kat siksikan to lang ti babae nga yatek. Aking kat mauli nga angas ko. Kasta akmat ken ka, Patrick. Kitagyam anak manen. Nagsaya at katao. Si kagayam ti pakarik na ak itipudpud no ngayat, Patrick. Nakurapayak lang. Gamikarit. At di kan to agrigat itidanak. Ayaten, kan ipatag ka, itinalablabas pa yung panagayat ko itibagi. Kastamatan, karagiti agbalintongan nakta, Dayan. Ita Miss F, dua atawan mimatan nga agdandan na kani Patrick. Ket kaasi ti Apo, tinungpal na mat-amin dagiti karina kanyak. Nagagat, nasingpet ken responsable nga asawa ken ama ni Patrick. Banag apagyamyamanak unay iti Diyos, gapu ta inik kanak iti tao amangayat ken mangipateg kanyak iti napudno, iti likudan tinaglabasak iti denna tiin mo na anakiden naak. Agnanaad kami ita ditoy Benguet ket addametan maysa nga anak mi. Damag ko nga addamet kanon kadandan na ni Miguel. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Dayan. Ken ka pagayam, Dayan. Itinagan ni Ayat awan baknang awan marigrigat. Itinagan ni Ayat awan ubing awan baket awan lakay wenno nataangan. Tinapateg ket agin innayat ken agpinpinateg kayo. Masaktan tayo man, dumteng tulat ta tinapudno nga ayat ang mga klolo kada tayo ket agbiag tayo anatal na. Alakastan pagayam Dayan ket pagyamanak unay, ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.